India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kakerela High Court kalakentat bantuklar ya karai jong kawai ke kentai Kristan bani syong kurim ban Muslim ubedai unang yalam jong ke DYFI. Kani ke kentai ke bekerteng ke Joyce na Mary Joseph kala yathu bekinong patai kubor bakala syong kurim bat ubriyo baka it bat pinpau ke jingkung. Ngalapoi kha bat ubriyo banga it kumta nga kwa ban let bat u bat ngasngo tanag yu bat ngalasdang ban syong ban sa bat u ngalayathu haka kashari shapang karai jonga kadai karai ke blashim da ka briyo ke palat ya ka khat pras nem kerta baro arngun insekren bat hikmekik pa ngin sopan sngo thu iki ong ka Joyce na utanga jong ka Joyce na u shejin ula ong bo umdon jing AAA ban syong lang bat ka Joyce na kum ka Kristan hadu jing yam jongka namar kini ki arngun ki briyo ke palat ya ka khat pras nem kerta Hila siya kat kum kaan dyan ke India ban syong bansa akong bangit wang. Kajing keno bangidan ke SDPI kilami ha bangidan ha kayeng jong ipa puhunan. Kilami ki kendram hagati kapor kalaong. Kapa jong kani kenthe u Joseph ulang mudoy siya kakashari. Da kabakeno bakakun jong u kala siya aray bean ban bitha iki pulit ban yalam niya ka kamat jong u. Ulayat ho ru na do bakakun jong u kalami na kayeng. Kam siya mekaran bat nu ru bat umit bakla syara pin bor ha unong yalam jong ke DYFI. Joseph ula ong rubo umdan jing syanya iki pulit ka Kerala bat ukwa e katanat ka banabar jela kum ka SCBI lani ka NIA banto kit ya ka belajar baro. Ka High Court kala hukum banyalam ya ka Shakashari ya ka Joyce na Mary hadian ke jing muday ukpa jong ka blakeno ka kun jong u kala syara ha Muslim persya e ka mon jong ka bat ka kentu ya ka Kashari ban phat to kit haki tanat to kit ke banabar jela. Nakalian kising niam Hindu kila pindan kam ya ka love jihad ban kam baki shendrang Muslim ki kring ya ki kentai na ki wekinyam ban pen kalaya ki syaki Islam.